malungil gap singe ni hao mer kami war other velan mas milo mes oreng se tial mo mes ringi Meang ice ang klika Olkeriil akuk mlalmuk telmem laringi akate bel sungukul mira belau may tibu sa wilaw ma taptar kumak momrura Meang ice rigidra el al gap singe may gagida igel Meang ice el dilu ra belwadra el al talsande may gal mlam umregal club se makot te kadamura isela blila pulis Sera idlis ang laringi hearing ra lobengela Minister Justice ma Judiciary and Governmental Affairs ra olbira kalulaw. Ma patoka melsauder se gidel hearing taramle issue lul sauder ngi at yal tigingela appointment ra directorship ra blila pulis. Belakad mo follow ay gil chain of events sera lo mule obal melmersel di lubra idlisable August 15 ra hearing lo bengela Ministry of Justice ma olbira kalulaw. Masera July 28 ang tilo da babilingela Director Levi Trill tutkia Valerie Kasakasal mo acting director blila pulis. Tilo da babilingela Vice President the Minister of Justice selwase sel appointment ra Ms. Valerie Kasakasa invalid lenggang ati kalpulis. Tilo da babilengela Minister of Justice Udu Sangbaw Senior ra Augustin el wase adoltirak ra lulab lila pulis section 1.1.1 1.2 1.1.2 ma 1.1.3 eng masanga klisi ela Minister of Justice resolve issues ra al selab lila pulis mulgi useng tiltkia Mr. Richard Ngirudelsang el mo acting director ra lila pulis. The next day polo kuku ra August 11 engi atilo da pabilengela H. Ernestine Ringil Attorney General lo ultra legal opinion Ringil wase Ngirudelsang Richard Ngirudelsang ati kal sabel mo acting director ra lila pulis el endia kal pulis el waya adoltirak lal ulab lila pulis el wase mo acting director agirel pulis el at least teng sergeant rank ringial salangario. Dire kalul giuse ang babilengela Attorney General o sisul babilengera August 11 ang milokol wase Minister of Justice adia ka klisi el appoint ra acting director adoltirak ralla. Say ra dire kalo sisul August 11 en tilo ba babilengela Director Levitry el tutki Chief ra Patrol Division Fabian Ngiramangyor el mo acting director ra blila pulis. Sera August 14, 3 days later, en tuwa ba bilengela VP Vice President Minister of Justice el disapprove tiya gidel appointment ra Fabian ER mleo reason ringi en disapprove tiya appointment ringi quote significant workload and quote madiregal severe staffing shortages end quote. Ndiregal melokor tiya gidel ba bilengel wasing ngol tirak ra Luulab lila pulis el milgat mokra 2017 Rules and Regulation Article 4 1.1 second sentence. Eng malokol wase in the event that the director is off island or otherwise unable to carry out his responsibilities, he shall with the approval of the Minister of Justice appoint an acting director. Ma Vice President tercera October 14 amlol tuiler sel waseng girel spera approval ngak ediak approver ti ay gidel appointment ra Fabian Ngiramangyor mo director of lila pulis. And then auriu resale merti ay gidel dangarangi lidlis August 15 the very next day. Eng mlora madala olbira kalulaw amle statement ringi adilura senator selwasen dia kagimla adu mi angak mlamo approve ringi. Mi al time Chief ra Patrol Mr. Fabian Igea, official director, acting director, Rablila Pulis. Adol tirakler sel memora director Levitry, and girel return el merbelaura Augustoriet. Kadamo malmol mara Meang ice Rablila Pulis, mela kadamora aigel kukmlam katmok lel girit tirigel Pulis, el tiramle positive ra lela maknitel karmet fermin ma marijuana. Manguluay sir tiya gidal hearing ra idlis Minister Senior
الواسع تيريكل تلولم ملي positive را مرم فرمين ايس اوان ارتيرا بلي terminatorنgi يا تيم ارتيرا ملي resign تيرور تيرغايكي ملي positive را مرم فرمين اديرغل ملي positive for marijuana قدقوك مرا تغورا marijuana من ديرغل تيار تير املي positive for marijuana 3-day suspension without pay sel kukura consequences ertir endi tir mura rehab tol tirak la tigingel engel longara ara Office of Professional Standards rabli labulis el Mr. Attorney Tagesi eng malgol wasar adrabli labulis sa orior lo mengela hospital el mga tmokra rehab el mor tirgaigi del police officers ngara al sel tiaigi del report el mor olvira glulaw ya Minister Senior malgol wasiadol tirak la tirgal bulis eligible malubet ngarengi alamaltir ma telir lo lududel up to 6 months 180 days while it malmol mal ngaraw rehab 8 tirgay del no positive ra marijuana ya terur tiraul di mukler cell number ra tirgel direm no positive ra methamphetamine kaduguk mora isirar inmates ra blila bulis ngarengi afte wartir mle positive ra methamphetamine ma 11 na positive for marijuana. Kada more cell hearing el mlaray delis ya igay kita ku consequences el blel report Minister Justice el morar other olbira kalulaw madirek el acting director Fabian Ngiramangyor. Tial hearing el mlaray ngiray delis pa August 15 et milokol waset tirikel el tewang el positive ra meth ma 11 el mora marijuana amrala investigation el wasaigal maknit el car. Tamalay ra outside el metmu al ubeng mrail otrulela maknitel garab lila bulis. Tol tirak ratingin la Mr. Fabian Ngiramangyor acting director ab lila bulis. Eng malgol mo omasin der tirgaigi del mle positive ra drugs use of drugs. Angara igel work programs mal ubeng ngarengi te little mo ra outside e mirab lila bulis. Tirgal moster tir angara 626 program. Mahige as a consequence mo abol revoke. Diregal tirigel kukti ngara al sila abli la pulis emle positive ra igay gidlus palela maknitel kar ending ngarangi certain privileges ertir el momru lagal mal ubet motuo del kurang ngara odru mal ubeng errands ay ki avol revoke matmo malmol malwaya general population rabli la pulis el kalabus el 23 hours e 1 hour a day at medical memelara ti erasil se exercise el mutel motmu ay ki gida isela abli la pulis ela kadmura isela Mr. Sabino Anastasio, Speaker House of Delegates. El alsils ang laringia trial ra Mr. Speaker Sabino Anastasio August 17 nga lultutakli Special Prosecutor Cripps ra 2 charges el girela misconduct of public office ma violation of code of ethics ay gal allegations el telmalel mle sukura over $3 million el girela lisel blel lisengirang amyang raimli el mura investor edim lakal harawa taksel edirek low business without a business license adol tirak ra meang ais tialul tutak el mura Mr. Sabino Anastasio eng mlemek hadil lo bengela government mlesuala stipulation agreement maluubeng in essence ay gal talmalela bol gangay emo harawa taksela ay gaigid ludo del income ringil $3 million dimlakal harawa taksel edi regal mo mua business license ringi mang mo o business legally il alsils etiaigid el trial ra tial Olkeriil ra Mr. Sabino Anastasio Olkeriil el girela whether ya court amo ko ngir tiaigid el stipulated agreement el sual mga tmoklerngi mal ubendiak mangladi next el meang al ice yang motuwa da result sa gid el Olkeriil wa sa court ang kilengir tialon tila Mr. Sabino Anastasio mo harawa taksela igaludo de mo business without business license or ang mo proceed el mura actual trial. Kada mura guk tara ay sa manggel Clarence sa Sri Derior Ngulbay, el chairman ra Public Land Authority ra Imaliga, el alsils, yung marail
kura news mlatu badrabek padengela news media engi adirel batoka articles sel masaw dringin mlatu badraigal printed newspapers toltirak ra meang al ice esel landfill el ngara belurai meliga el ngilu akabalment atilo badaudod el mlowai al rale direl mlaringia public land ra belurai meliga el tilo badal mot il seyid el utmal melngal mura governmental more tial national landfill toltirak ra ay setiay gidel utama direk ngara in the process transfer ownership ringi from Imalik State Land Authority el mura qablira tre tiasel qotel qablira beluray mul el moteil sel utama ra tre ngilul aqabelment el mura national landfill qal Clarence Sriderior ngulbay chairman ra public land authority ra Imalik direl tilobda aisel wasing tial utma alul terur el mura investor engilay audo del $126,000 $126,350 Mr. Sriderior Mulbay ang ilu receipt ra cashier's check ra Bank of Hawaii el meramidiam it was printed on the paper this week el wasendiak tial ludo da timlag el berangak tiang amlora avel klela Miss Keki Asanuma and her role as deals araimul el represent ra Trey clan toltirak ra ais kadam lames record el blolangara plila karagri ra blur belau Supreme Court ya igal recorded lease contract tabdi amle record del wasetial utamatilobd el lesoringi on behalf of Imalik State Public Land Authority which Sriderior Mulbay chairman toltirak la records ra minutes ra Imalik State Public Land Authority Board ra August mo December of 22 en diagalpsang klisiel chairman Sriderior Mulbay el list out tiay del utma malubeng receive a payment for whatever leases el plan del mortiay del utma toltirak kertial cashier's check el ngilu el mira me printer ngira media en 100,000 en dido mesa recordra clerk of courts ya notarized el receipt tiay del el payment a $126,350 in essence en dibu segi del $26,350 Mr. Sriderior Mulbay claim el wasetial payment al ngilu ending mora Miss Keki Asanuma el ngia direct tara board member rap Imalik State Public Land Authority Board direct el issue el tiagi del Trey clan adol tirak ra meang al ice en batokar adel claimants el mora title el tiagi del clan mang dirka kabol kultuk luaseng taanga adelom te tiagi del clan egirel appropriate el adel receive payments for whatever el lease malubeng payments el girela uspele la utmal ngia involved der tiay del clan kaduk mora tara meang al ice ma kadmora igel ungil ice ma el al august en batoka meetings ma international delegations el merablur belau mang adimo masegad august 2021 ablur bela expect el mo host tra Saudi Arabia delegation ma direl 21st to the 25th ya beblur bela mo welcome ra close delegation el narashabal al partner sel Japan Friendship League direl ngaring ya joint heads of Pacific Security hubs meeting yang sel ngaring rapik time el mera blur bela with 80 security leaders ra pakor ngara lui el belura and this month they ablur belara 25 of this month mo hostra US delegation el me visit direl August 15 el mo 24
es el CPC conference sa Mirabel Palau direct 26 elmo 28 es el Pacific Water Wastewater Association direct meo conference ra Blue Palau amom se ka Blue Palau direct ngil ice le patokol okyak sang ma kakarosal foreign dignitaries sa Mirabel wa kada malmol mraungil ice sa ila alir ang aring 11 students el receive a scholarship el moraskura Taiwan baby tira mo malara bachelor's samar mo malaya master's degree tir on top of that the malungil ice 19 students amle graduate ra universities all across Taiwan el alir one or two most notably amle graduate with his medical degree kada malmol mra ungil ice madirel al sel hearing ra MPIIC lobengel olbira lulaw in Mloomol Tulwasia Blue Palau was ranked number 5th in the world in terms of best new terminal airports at yang alururingia Skytrack al maralapik kalbalura blue other rank airports and Palau was ranked number 5 in more than 50 airports with new terminals and we were ranked the 5th. Ay gigida Meang al ice el nos of ikal malmera el al 1 week nga kamre nga sulul olo mesa news ra tial Meang al ice hopefully amro lung man kaya kuk meruli next el Meang al ice hopefully wilo ma luwing kuktara news broadcaster TMC amirtiam sabel kukotob daigel Meang al ice el modu para ila alwik ko malmasaw le nihao xie me igam sel gukmel balse ila Meang al ice nga ka Olkeriil Ngirudelsang at yalmul meseringia Meang al ice TMC channel 48 malmasulang